Mira talifusa faluha itazui ba lalagera era ba huosebua ba miku dobla walu pasiwalu duang hana dobla rua. Tarumai lovalangi te hale moroi bazura mataio faza fele nga buasi dobla sara irugi nga buasi dobla walu tuhonia ya da o si tengaga drauke lu irefau ba o Yesu. Data baso darumai lovalangi. Yo tarai da bai bertai ke Yesu ibokai khedrani fahania vale tola le mui ia ba Yerusalema ave bala oya dania ba makau ya ia satua adre ba eresebua basangila makhoita ave bala bunu dania ia ave ba tesusugi dania ia nano irugi telungalu ba isebi ia khnia fetero ibertai ke itenawa imane ya mutiba khublo walangi tua. Buiko na drauga simana. Baibalio ia imane khvetero ai furiku satana. Fangalagu drauga. Mele efatoutou masilo walangi. Haso masi niha efatoutou. Ai fada baimane Yesu kherani faunia. Nasoze dena molo ya o bayamu o setengaga ia. Bayamu lu irefania. Bayamu o edrao. Bazangalui faanau nosonia aitu ia. Basa itu noso na beredrao da zanedraya ia. Hadia saguna baniha na isertra harenia fifu hadia ia jisobagulidana banate ala ia nosonia. Bahadia ena nibe eniha heli nosonia. So sadania nononiha so khenia la khemina mania. Avenia malaika khenia babadau ibe ezule bazamusana dali buabuania. Siduni wagu khemi so esa zisobadae silemate irekenola ila sonononiha babanuaniad. Emira talifusa sifufuna mukuna aboto badededa kamakhaita malatar belakang moroiba berhuhuade. Surah Mateo te tadasai ke ia baniha keriso sionarai niha Yahudi. Ba efada usinia te faduhu vani dena adre Mesia noso ia bak Yesu keriso. Basitelu te kaoni zamati te kauni zolo Yesu baba nemae baboloe baba madhu Yesu adre irugi vodreke dan. Hade se dena mufaema badai si fufuna eda ena faduhu dedera va Yesu adre Mesia ni balo-baloira. Si dua ena aro dedera volo Yesu hewa ai oya zanabike hewai oya nga vale wa makau. Basi telu, ya da ena tobali ira hobu-hobu basoi fefu bagulidana. Dazi fafuna zimoguna boto badededa bagamakhaita. Ya dae tatohuke babamaiki angosisila. Ayati dobla sara, moguna taila ba nataosisia morifuri, va Yesu memoya bagulidana ba te duna-duna ba Galilea ba Nazareta ba banua tanebe hebanua sebua hebanua sideide ba deni faluania mamahau ia ba bangopaha fa tohare banua lo balangiadre ba ifalua ginga vale zahuli dede ba hiza me irugi Yerusalema ba berware araka irugi Yerusalema ba boto badada ba Yerusalema adres no ina panua ba no gihune ba mapusat agama Yahudi. Iregete tote ia Siona ilwaha Siona sidunia yaitu nahia ve aso nahia Allah bertakhta ba hadani ilada justru yo pakha Yesu va faluha dania ia va makau famunu ba Yerusalem adre.
ira talifusa sidruhunia tenga sabi na larongo ba ato hari Mesia sa nagafamakao. Bere no te faile da ukhera ni faile rasa maile. Duma-duma tabaso bazura Yesaya 15. Tabaso dopo ayati 3:5. Ayati 3 imane. Ni ositengaga ia ba ni eroga ni habe. Ni hasino fahana faafege ba sino to ba wug. Ni ositengaga ia iregela baluga pavara funania ba fale ba deda ia. Ba ayati 5 ito huga imane. Ni fakao ia. Hewa ikebo ia ba itaha ba lehede nia hule nono piribiri ni ohe bavanaba ba hule zigelo piribiri si lehede badanga zoguti bunia si manegoi va lehede nia. Na no la ila Mesia sana gefa makawadra. Bahiza olifu ira hadiazi no mufaile adra. Hana berme Mesia ni dena adra. Ni dena me inutu me inutu Yesu. Ya tenga sana gefa makao. Hiza i razo sabele baba nuwe. Sitola mangheta ya ira moroi barebaba soibe. Ba melodeta ila va no soira barebaba soi Romawi. Adra dania lela tema Yesu me ifaduhu ia vaya ia Mesia sanau kefamakau. Hadia zalua. Mu Yesu baba malua bu ulilo valangi bahiza la tibaga la fakao la bunu. Mu ia baba nuania ba lela tema ia banuania. Adra kedania va lela tema bala tibaga. La fakao dozi solo Yesu. Jadi berme Yesu samesa no la tibaga adra dania ke dozi solo ia bafaluha kiva makao. Da ayati dola sara ya de tafaiki giluaha ayati dola rua. Irugi dola telu. Hada ni ilada bada. Fatua le berhuhuare ba ayati fele irugi fele vitu. Ba me isofu Yesu kerani fahaunia halawa hani hadra odore. Ba oya ngavale bane mali. So zanguma Elia, Yohanes sama ya kuidana. Ba imane Yesu ikerani fahaunia baya ami hamiwa. Ba deta ila vetero hadia. Imane keriso dra uge onolovalangi sauri adra. No sapo famaduhu dai. Baso i zimenarik ba ayati Filivitu. Tabaso imane ba itema linia Yesu imane khenia. Ya ahobu dra uge Simoni onoyona menotenga ni hazama ele ukhuda me amagu adre siso bazorugo zama ele. Jadi na ifa ele ama bazorugo na soba rebaba lo balangi ba famaduhania ba Yesu adre Mesia ono lo balangi kiriso ono lo balangi bahiza fabe ba ayati dobla telu dobla efa ba ayati dobla telu dobla efa justru hadia zalua itibage vangobaha Yesu irege irongo tarongo dania ba fetero ide ni furi Yesu ba imane vangoma bui alua khudetwa irege dania so zimenar ba ti dolatelu imane khania Yesu ai furi gu satana fangalagu drauge mele fatoutou zomasi lo balangi ha somasiniha fatoutou. Jadi ba ayati file file vitu berme ifatoutou i hadia ni walo balangi baba ayati dola rua dola telu justru fetero wadae te balio ya satana berme somasi de deniha ifalua.
Da ayati 22 rugi 23. Ba ayati 24. Iramay na iratalifu sa fefu, ba ihudrege wangopaha Yesu, so telunga bala. Daya da ena yo si tengaga iya, ilu irefa, ba i o Yesu. Si fafana, i o si tengaga iya. Bali Yunani, daya da aparneomai. So do pua keluaha aparneomai ade. Daya da si fafana, i uduni, i roi, zo masih dadania egocentri. Bermeda soroi khazatana. I uduni da ba i roi. Adriwa dania ositengaga. Ba hiza tenga hada sabua tegeluahania, ya da i o ba i lulu wa aurinia. Ama terewa lo balangi da ni fotoi teocentris. Jadi ba ayati dobla fanga wasi fufenare edena iwa roi egocentris ba ena bada lulu ba auriu teocentris. Allah sebagai pusat. Dazi fufena. Si dua daya da imane Yesu ya mulu irfania lu irfania hada kilo hada iramay na iratalifu sa fefu so dobuanga bala no sinia situnia si fufena na iwa ilu irfania eluhania ya ida le mga buli furi ena taila ba bagang itula bagoy-goy ba kekaisaran Romawi na nola itu huku ba ionara ezola itu hukumaniadre ba esa mesa zolu irfania ba irugi mana danya nahia ezote forfaia ba teba ifai gifuri ba lola la mga buli furi ber nola fatabai ia irasaradado. Jadi na iwa bada ilu irfania ilwahania le fangabuli furi irugi ba mate. Jadi si mana zolo Yesu solu irefa le faroi irugi ba amate. Dazi fofon. Basi dua fakhaida va folu irefa iluhania ibeleke va aurinia baba le faroi baba mati. Le faroi baba mati irege ilulu ba ibeleke va aurinia he afugge he te fakau he mate. Ilulu wa aurinia samuzate he te fakau baba nurege turia refa Yesu kerisor. Na dai tola tafahela tola tabaso dania iramaina na mufaana huo ba sara fetero faza efa nga bua fele efa fa mga bua si feleziwa. Si telu o Yesu imane Yesu ya mo setangaga ya mului refania ba ya mu o edra. O Yesu fehede ni oguna bali Yunani da akoloteo. Akoloteo elohania fao ba le faroi gofuhezan gofabara ke lobalangi. Fao le faroi gofuhezan ba gofuhabara. Hade ke luaha ya da manara lahe. Duma-duma da simane ni faha ke zamaha murid dan guru. Tradisi Yahudi hadia maneni wa guru bahezo manu ilau ia guru rabi babada goi i o ifalua nifa. Dagi lua si fafuna na iwa badai o Yesu. Si dua o Yesu eluhania o hege dede si mane tede Yesu Keriso. Tola tafahela da ba Zurabaulo babanwa Filifi ba fazadua nga wasilima mimane ya simane tede Yesu Keriso ya simane goi dedemi. Ba si telu ya ia da o Yesu eluhania solo ba samalua somas Yesu ba da romalinia balalaba auri se Roma tengaha ifaduhua bebenia va i o Yesu hiza i o goi buah-buahnia solo etaromali balalaba auri se Roma.
Da ayati safuria dobla efa ba yadai ba ayati dobla lima irugi dobla ene ba hadene si ba da ya da idune dune Yesu luo zolo ya ia hade ya da si fafena faluha bangorifi dozi sangai angetula babolo Yesu bahiza lua ifa ate ala bafa ate kiko dozi satau basabubu berba makau ada dan iwa ba ania ya zo pertahan ke nau i bui te ala no sonia badazi te ala bahiza si te ala no so ber Yesu adre ba justru isudra le fa ate kiko dan ilada bayati dola 5 irugi ayati dola 1 si afuria daya da ayati dola fitu irugi ayati dola 8 hade nesi badai daya da fango paha bangabuli Yesu wa malua fango huku so do pangavalo nesi badai si fofena te fadu ba femena ba fa amola khemi Yesu da zino faluka ia meno i alani wa amate ya ia meno ifuli mauso ya moroi bangai zimate jadi Yesu adre no mena ba no sola khemi da nga bua si fufuna ni hodreg ba ya tidola fitu riku dola lore ba si dua va faluha zule dozi solo dozi sile faroi ya ia da takula fa auri adre bahiza bazi tapai da faluha gizule dozi sile mane ma Yesu sile molo Yesu bamazui si faroi ke Yesu hadia zule ni temania daya da sule fa atekiko da berhuhodre irama ina iratalifu sefefu bahadia zitobali angerenuada badai si fefena muguna ta ano fuli babangerenu hani haza botoba da Yesu adre hadia ni hadia dane ni ukuna da babangi ilaya ia si manedrano Israeli mekino Mesia bahiza Mesia razo sabele fasubo bahiza tuna Yesu baya ia Mesia sana ke famakau babangi heli ni afif Yesu sagi ita dazi fafona si dua tobali mela baso da romali da ebanonya keriso sanema sura do resumusude de ni sura Mateo adre melo da nongkena ira famakau nigohi nigohi moroiba rasarada do Romawi ba no lagi falki ira talifus ira niha solo ba agama Yahudi bahadia jifalwa khara tobali fangaro dedera da romali da mela baso hewa ini ko hewa ini fakau hewa ini bunu ira meloda bahiza le fari ira ke Yesu hade ber vehede banguma o sitenga gedra uke lu ira fau o Yesu da ozi faluka takula fauri tatu tano fuli hewi sagi ita ya dai to bali yang renuada da basi afuria si telu muguna itertede da bangabuli Yesu dozi samne ma sile farihenia faluha da kula fauri ba faate ala faate kiko lua zatau ba hania zania ai ke ngavale giso isedede bakulidana keakuan simane veteronomike bervaya osania irege itipaga me yopaha Yesu wa makau ni tagani da kangerenwa muroi bada batatu irama ina sama ane huhuo ba mukuna mufaana hade yang enoli kanunewa tatu mukuna taberge fama sao o ya zitola tafalua ba wangalui hade ya fama sao ba muguna itasofu ya duma hade mana bagine tadre zopa aga ya ita ba masametau ya ita baba mati ke Yesu irege abu
muzaraini da. Basi dua, muzaraini kay buwan niya Keriso ba mati, ba mododongo turia Yesu bisa. Hadia o Yesu, ba ma o ya siya dahi ina buito bali solo o Yesu. Da zifufuna batola ta alui duma-duma na tafaana ba mo berhuhu. Esi, batatu tazaraini megenozi nomuwa ba fausata sidua, ba sambil tafatefa. Daya da haniha Yesu adremolo itazamusana, sidua tau bakawa dozi solo Yesu te kauni, bango si tengaga fa auri, babolu irefa, babolo Yesu. Tazaraini da ba tafatefa koi. Basi telu, ya, ta botohi badada, vanomena Yesu, faluha lakemi, ba mga wuli ia, va malua fanguhuku. Sile farui irugizila itu, da zi faluha takula faauri, ba faatekiko faamate sila itu, da zi guraha zila mamati. Ba avena moribadada nia, ba tahala vodruha, rahu-rahu maafefu, ba tafatefa ba penuan niha Keriso. Si afuria yaya da ni tanda badada, bahaywa bada auri rao batenga saya o Keriso zauri badadaku. Auri rao batenga saya o Keriso zauri badadaku, tehala moroi bazura Galatia fazadua ngawad dua vulube. Rigeda lagi era ba wawai ramai na mafefu Yahov. Salom.